Asibone ke number B la kwi-problem solving. Sine drawing lana PQ parallel to RS. Kune transversal la TVW U. Right. Question yokuqala ke ithi isho ama-8 right angles. Kusho ama-reason. Sunabo 90 degrees. Asikutshelwanga-ke lokhu kodwa kusayiniwe ukuthi 90 degrees ngosuku. Akakushongo ngamagama babhale isimbolo. So siyazi nje yokuqala nje u-90 degrees uV3. I-reason given sitsheliwe. Maku-90 lo kusho ukuthi i-vertical opposite yakhe uV1 naye u-90 vertical opposite. Bese sibona uV2 ulingana no-V3 u-90. Yakhumbula ngithi mangabe uno-90 ne-adjacent angle izoba u-90 nayo ngoba i-straight line, straight line. So no-V2 ke u-90. U-V4 u-90 ngoba u-V2 u-90. Or njena singathi ngoba no-V3 u-90 ama-adjacent angles. Kusho 90, 90, 90, 90. Bese sizana u-W2 lona no-V2 bayalingana. Nangu F laphana obheke phezulu. Ama-corresponding angles kusho no-V2 u-W2 u-90. Ama-corresponding angles. U-W2 ke ulingana no-W4 vertically opposite angles u-90. U-W3 ke no-W2 ama-adjacent maku-90 lona u-90. Bese u-W3 no-W1 bayalingana ngoba ama-vertical opposite angles u-90 naye. Nanka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u-16 marks. Nangu question 2 la. Sinikeze ama-sets awu-2 ama-perpendicular lines. Answer. Wena PVQ u-perpendicular mos to uVW lo wehlala. Nangu 90 lapha. Because uV3 uyi-right angle. Ama-perpendicular lines ahlangana at right angles. Nanansi enye futhi. U-RWS lo line u-perpendicular naye to uVW. Ngoba u-W2 u-90 lapha. Nanguya. Right, iphela lapho-ke i-geometry of straight lines-ke bakithi. Sesoya-ke manje ku-geometry ama-triangle, ama-quadrilaterals nama-circles next time. Bye bye.